Runmawi TV thlir tu te chibai ule Lalthanpuii kani a Chanchinthar ilo ngai thlang u ama sain chanchin langsar zualte Home Minister puke sabdangan state po na changarel mga zinmi lo luten inner line permit la chuak tura rail station na rei tak intlar ngai chinchu chinfilvat achul thu asoi Khawzawl District Transport Office so vu in khandar ngon veng Khawzawl Transport Minister pu Vanlalchhuangi ahong Donald Trump chuan Israel le Hamas indona ti top ani nuwa khovel shwai tu te into khom na a thu asoya India le Pakistan chu chhatakin an cheng dunang ati Madagascar Gen Z kai shwai nor hwai hot ani awangin politics boyna achwaka President Anggu Regelina chu Atlantia ni asoi ani tuna chanchin kim changzokin Home Minister puke sabdangan state po na changarel mga zinmi lo luten inner line permit la chuak tura rail station na rei tak intlar ngai chinchu chinfilvat achul thu asoi Home Minister hian tukin khan sairang railway station na rail alo lu hnua state po na changa zinmi lo lu te dunson ani dan chu a enfe a ILP lak chhuana tura mi puito lutuk tizia tura malak thwai achul thu soin Mizoram mi le sa te le ILP deal chop ngai lo te tan chhuana shanbwa saivat turin NF railway station te chu ashil ani Home Minister hian ILP pek chhuale endik na kalpui dana enpuya sairang railway station ti changtunzel na tura rwa manna la omte chu NF railway sa thok tu ten soife in an entira he huna tarlan danin rail alo thlen hian zinmi zanhi somnga achanga zathum vel chu sairang railway station na chuk anom china transport department rwa manna in sairang le Aizawl in car tlantur MST bus panhi da ani to a chuan man he mi pakhat tan cheng somriat ani state po na changa lo lut zinmi ten ILPD la hunrei tak an man lo nan online na dir na siam ani baka rail chunga ILP dir na form sem chhuat hei tura ram man na siam tur ani thu tarlan ani a tuna man mek online ILP guidelines version 2 chu siam chat mek ni in o samzo ka dir na boipui zungzung ani theinan version 3 po payfel trap ani thu tarlan ani sairang railway station a hian zinmi te kai shwaya Mizoram hun nuam le tlotlak te lo ko mu zungzung theitur tourist facilitation center wa man achul thu soi ani bok Khawzawl District Transport Office so vo in khandar ngon veng Khawzawl Transport Minister pu Vanlalchhuangi ahong Transport Minister chuan sarkar in district te chu fu ke kima na thotir an tum ti soin Khawzawl District Transport Office po aming maya hon an tum lo thu le changtlung taka na thok thei tura an bwa sai tur thu asoi pu Vanlalchhuangi chuan Transport Department chu leibanga thin department ni tolovin ma ason vezel ni in asoya tuna chuan Mizoram sumbo masum chung chaber pol alo ni veta ni asoin kumkalta apo sarkar in thok chuak tura atukzat chengwai bel se somruk chu tlemte in an phak lo ni in asoi Transport Department in chataka na tho andu thule mi pui thopna anmo thu Transport Minister chuan asoya DTO office thar chuan masona tamtak akeng tel ti soin officer le thoktu aken tel ba ka district chunga lir thei register driving license pek chwale adangte chakzo ka kalpui ani pha dona dan le thu pek ken ko konga na satakin thoktu te apui dona ni atibok Farkon Water Supply Scheme Solar Pumping chu Nimin Khan PhD Minister Professor Lalniloman ahonga bel to MLA PhD Department na thokte VC tele mi puite tho chhatra ni soin lomomati thu asoi Farkon Water Supply Scheme Solar Pumping he na bar sum tho manga bwa sai ni in Luya chang tui la kani a nikhata mi paria tan 2 liter somsari pe chuak thei turarwa man ni in nitin 2 liter noili pe chuak thei turarwa man ani PhD Minister Professor Lalniloman chuan khovel sikle sa in thak zela tuina akangin achhiat bel zel ti soin tuina le ramngahum hal achul thu asoya he water supply scheme hi farkon khwale mi puite choi kang tu le masona thlen tu ani ngei theina du sakna hlanin harsana le boina au mani chuan athei anga chanpui ein huam zel thu asoi bok bel to MLA puram thanmoya pu in farkon khwate alumpui thu soin kumtam tak chung malak na sangsangin tun hun ashwai thleng chu ro pui ati thu asoya water supply scheme hlotlin na tura malatu zongjong te lom thu ashil bok kani Mamit tlom ngai pol sang le lir thei manga ezong tu pol te changralin kong siam chat phutin Mamit district chunga inkalpo na kong puite chu tun tha October ni som paruk sangni somni panga achangen tiamchin omlova dan pinvek antum
All NGO Mamit le Commercial Vehicle Association Mamit chuan Nizan Khan Siam Liana Hall Mamita joint meeting nein an thu chwa tar landanin Mamit district chaklak na le veiwana motor kong puipuimo Mamita changa Aizawl pan na kong Mamit le Bairabi inkar le Mamit le Zawl nuam inkar kong pui chu lirthei engchi tan po kal hlei thei lo khopa achhia chu arang thei angbera siam tura Mizoram Sarkar an ngen na chu October ni li atangani som pani sangni somni panga chung an ngai chang an ti a Sarkar malak na mumal le beise anga na tho a umlo awangin tiamchin omlovin dan an tum thu an soi ani All NGO Mamit le lirthei nei tu intel khom te chuan Sarkar in siam chatura ataka ma alak sakma chuan October ni som paruk sang ni somni panga ni nga ni atangin Mamit pan na kong pui chu eng lirthei ma kaltlang thei lo tura kong pui dan cha ni se an ti a Mamit district mi puite hetianga ma lak angai tamai hip apui an ti thu soin kong sang sanga har satna thleng thei laka mi puite sia thiam na le thlopna an nge na ni Dampabel by-election na imbua say na kalmeka Chief Electoral Officer CEO Dr. Le Rozaman Vuin Khan Mamitloin inbua say na te Lalthanpuii CEO chuan Dampabel by-election lo tura inbua say na siyang te chu chathokata asya thu asoya inthlan na felfai le thianghlim tak nei tura nodal department siyang ten ma anlang na chulom ati thu soin inthlan na felfai le thianghlim tak nei chu Election Commission of India ina phutlat ti asoi bok CEO hian strong room potlo in thlan atana malak na siyang te atlo boka nodal officer ten thlan atana animbua sai na le an machopte an lo shil bok Dampabel by-election atan hian nodal officer sompali ruat an ni a chanvo siyang in semin inbua sai na an kal chhaupui me kani CEO hi joint CEO pi ethel Lalthanpuii in atroi mani Tunhaya Aizawl le silchar inkar kongpui achhiat na satle to awangin darkar somni paliliam ta chung khan lirthei zasari som pasari an tangkhang tukindariat le achan ve changa ale zonga chuta darkar somni pali chung khan konpui changa Aizawl pan bungro siyang phur lirthei pakhat ma chwa anilowa lirthei ruak sai rangpeng le mual khang khamrang inkara tangkhang asam lampan tur pakhat ma chwa a lo boka hemi hun chung hian khamranga asam lampan truck ruak zathum som paruk chu an tangkhang meka konpuya Aizawl lampan bungro phur tangkhang zali le pakhat a boka heti hian awain Aizawl le silchar inkara kongchhiat awangin lirthei zasari som pasari atangkhang ani thudon danin sai rang le konpui inkar kong siam chathi achhiat le na sattu awangin kong anal ma chakruak akal hlei theilowa tlule tang an tam thei hle a voina changin konpui achanga khamrang inkar kong thom thatna an thok chana NHIDCL lamin an thoka PWD in Boulder an ngai twa thung ani Kumin January thla achanga September thachungin Mizoram lirtheia che swana lian thamvoi somriat pakhat athlenga mi somsari in nunna an chan to Traffic thunei tu te hne changa Runmawi thudon danin lirtheia che swalna a chinchhia voi somriat pakhat zinga somruk pahnia te chuan thina athlenga mi somsari in nunna chanin midang somhni pali na takin an hliama mi sompali na vaklovin an hliam thung ani kumin chungin March thla kha lirtheia che swalna thlentam ber thla ni in voi somparuk athlenga June thla a thlengtlem berin voi li athleng thung ani Traffic how tu te chuan Mizoram accident thleng tamjok chu akhal tu film khurlo wang ani a akhal tu rui wang le lirthei kho lam fel lo wang te chu za a som vel ve ani an ti a Mizoram chutlang ram ani ba ka kong koi tam tak a wangin mipui te chu film khur taka lirthei khal turin an cha a lirthei te thataka enkol thin tur le van duaina to palpo a dan anga thiam an chan theina turin lirthei document felfai taka enkol turin an cha bok ani Traffic thunei tu te chinchhia danin Mizoram district siyang zinga Aizawl district ta lirtheia che swalna le thina thleng tam berin voi somthum pasari che swalna thlenga mi somhni parukin nunna an chana Kolasip district in dotin lirtheia che swalna voi som pakhat thlenga mi pariat an thi a Lunglei district ta voi ruk thlengin mi panga an thi a Nathial district ta voi nga thlengin mi pasari in nunna an chana Siaha district ta voi li thlengin mi paruk an thi a Longtlai district ta voi li thlengin mi panga an thi a Saitwal district ta lirtheia che swalna voi li thlenga mi pali an thi a Champhai district ta voi li thlengin mi pathum an thi a Sersip district ta voi thum thlengin mi pathum an thi a
Khawzawl district ta voi ni thlengin mi pahnih an thi a Mamit district ta Lalthanpuii che swalna Lalthanpuii khat thlengin mi pakhatin nunna a chan ani Mizoram Board of School Education chuan Thlathar November ni somni panga hian polko zirlai tan random examination abua saidon MBSE thu chhuatar landanin November ni somni panga a random examination nei tura hian zirlai ten pol riat an ni laia an zir chhwa sang le an thiamna enfianan multiple choice formatin zona an chhang dona Mizoram puma pol ko zongzong tilovin district sang school zani somthum pali a exam hi an bua saidon ani Mizoram azirna ti masona turin academic session thar achangin pol kwa a common question exam bua sai ani dona sarkar hautu te chuan pol kwa a common question exam bua sai chu national level exam JEE le ni ta te Mizo zirlai te an ti that jok theina tur le zirtir tu te changzo ka siam tu tur ani thu an soya heiba ka hian SCERT chuan elementary school a common question standardized assessment for elementary school abua sai tur thu a soibok Congress Party in Lalthanpuii Airport enkol turin Airport Authority of India AAI andu berti soin Indian Air Force Ministry of Defence kutahlan chu kan phal ngai don lo anti he thu hi MPCC spokesperson Pu John Siam kunga chuan vo income press la pathuthar thedar tu te hna soin Lalthanpuii Airport chu Airport Authority of India AAI enkol tir andu ber ati a Mizoram Airport ani anga zalen tak le thamwang taka mi puiten an man theya a chu andu ber ani ti soin Indian Air Force Ministry of Defence kutahlan an phal ngai don lo ti asoi ani Pujon Siam kunga chuan Chief Minister Pulel du omale atho puiten Indian Air Force kutahlan an tumtlat chu poi anti takzet ati a Mizo mi puite du dan le an ma khwa thir chungin AAI kuta hlan se an du takzet ati a Mizo mi puite chuan vai sipai hnuaya kumsom hni lai she an lo tuar to ti soin an thu hnuaya le an du to lo thu a soibok Assam Rifles chuan fashano pangteta National Integration Tour an bua saidona vo in chonudar khatkhan khatla sector headquarters achangin an vailiam ani Assam Rifles chuan fashano pangteta National Integration Tour an bua saidona vo in October ni sompali thole ni chundar sompani le chanve changadar khatbor vel khan khatla sector headquarters achangin an vailiam ani ale hey when he kantan chuan ni chin chia thak tak mai nia ke ni hi Children's Home zo khosang ami te kan ni a staff te kan ni a when ne hian kan no pang som panga zet mai hei kan staff pa hi kan house father le kan house mother ten an shwai dona hetiang ti thei tur hian kan Assam Rifle 34th Assam Rifle zo khosang chuan Mamit Lalthanpuii tuna hian National Integration Tour nei turin an chuak dona flag off program kan nei dona kan chief guest tour po brigadier aron kaldona tiang chuan kun thatak mai voin ne hian kan han hang don ni kan tan chuan hei hi em maya Shillong te Gawati te Zoo te Kaziranga te tiang chuan kulaya kun tourist destination la tak tak hun nuam tak tak te kan tlo dona tin an mani hun pui Assam Rifle hun pui te po kan an tlo don ni kan nau te po an phur em maya voin ne hian kan lom tak set ani ti hi kan sei dua hei Assam Rifle hi no pang te min ngai sak thei em maya kha covid len lai te po khan tu te min ron pe yang chuan medical check up ten ron nei thina yang chuan thil pek sang te min pe min enge Independence Day te le Republic Day te po khan tim pui na te min ron so ma tiang chuan speech thatak tak te an ho tu te an ron min ron pe thina ni commandant te hial po ron kalin tiang chuan kan huna hian min ron tlo a min ron ngai sak thina kan lom tak se ani voini hi kan phur em kan lom hle Assam Rifle chu han kan lom hle ani ti kha soi du ani kan lom me Mizoram manau pangkum som pathuma changa som panga inkar zinga zugle hmuam ti za asom nga pariat an oma Chanchinthar nau pangjok ten zugle hmuam le ruihlo an ti lo na tura theitop chwa achu takzet ti NHM hnuaya National Tobacco Control Program hotu ten an soi NHM Mission Director Dr. Lili Chakchwa Khowa voina neya he thu hi tarlan ania zugle hmuam sim du te tan district hospital a tele
Mizoram State Cancer Institute Zemabok Aizawl te Tobacco Cessation Clinic panthe ani thu tarlan ani bok ni kum sang ni somni pali April atanga kumin sang ni somni panga March thla thlengin pui punna mun shanga meizuan omle omlo voi zali sompariat endik ani a hemi hun chung ve khan vai hlo le akai hnoi ti chin mi sangruk zaruk somli panga te chu vai hlo le akai hnoi ti to lo turin anin tiam bok ani kumkal ta chung ve khan zirna in shanga awareness campaign voi zani somkwa pakhat nei ani a NGO le kaushan shanga voi somruk pahni nei ni in training voi somli bwa sai ani bok Sarkar flagship program Handholding scheme Hlutea loan deal na lut sing khat sang khat zali le somthum pakwa atangin zasari le pahni pomto ani a loan deal tu zani le pakhatin andong to ani Sarkar thu chhai na tarlan danin handholding scheme Hlutea Sarkar thopui bank zinga Mizoram Rural Bank in loan pechhuak tamber to in loan za somnga pani an pechhuak to a lachin fel lo za somsari paruk an nei bok State Bank of India in somli pechhuak to in lachin fel lo somriat pali an neya Mizoram Cooperative Apex Bank in sompasari pechhuak to in chinfel mabak somni panga an la nei bok handholding scheme Hlutea loan ata na sumpek chwa to zongzong hi chengwai bel chheza somli pali noi khat sing ruk le zaruk ani CM Special Package Hlutea Phase 1 deal na lut zongzong sing ni sang kwa zanga le somsari pakhata changin sang ni zani somnga pariat thlan chwa anni a sumpek chwa zongzong zat chengwai bel chheza somriat pathum noi thum singa sangriat zathum le somsari ani handholding scheme phase 2 deal na hontran le meka nimin thlengkhan loan deal na za somthum pahni alut to a CM Special Package deal na sing ni sang ni zathum le somruk panga alut to bok Zarampon chanchin ilo ngai thlak chhunzo mangu Donald Trump chuan Israel le Hamas in dauna ti top ani hnuwa khovel shwai tu te in to khom na a thu asoya India le Pakistan chu thatakin an cheng du nang ati Nimin Khan US President Donald Trump chuan Prime Minister Narendra Modi chu ahming soi lovin afaka India hiram ro pui tak ani a ka thian thatak zinga mi ani ati Samita thu soin khovel shwai tu shang te chu alo dong songa anung lamading Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chu a en line India le Pakistan chu nuam takin an khosadun don ani ati bok Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif po in thu soin Pakistan chuan President Trump chu India le Pakistan in dauna ti top masaka chu mi hnuwa atim ro pui tak tak tenen in ka hai ti top ani theina tura a tho hlok na te wangin Nobel Peace Prize dong turin alo nominate to ani ati President Trump an chatlova be pui thak na ane hnuwa Middle East sa remna a omti asoibok Sharif chuan Trump chu Nobel Peace Prize dong turin nominate le adu thu asoya South Asia a chau ni lovin Nobel Peace Prize a chan lo hnuwa Trump hian India le Pakistan in kara in dauna pariat a chin fel thu asoya Nobel tan hetiang hi atilo ni in asoi Prime Minister Narendra Modi chuan kumhni chuang saltang anni hnuwa amiman de chwa anni chulom om ati thu soin US President Donald Trump an hebiala remna siam tura abeina chu India chuan a thlop thu asoi anzalen na hi an chungte hwai sen na President Trump a remna zonga malak na nge tak le Prime Minister Netanyahu a thutluk na nge tak choi moina atan adinga ni ti in exa aposa azia bela President Trump pathin lung taka malak na hi kan thlopani atibok US President Donald Trump chuan Israel le Egypt atlona te chuan ra thatak a chwa thu asoya Washington a akir le hnuwa Middle East pumpuya remna a phuta Gaza chu Middle East a remna a thlenna kong khat chau ani thu asoi United States President Donald Trump chuan Nimin Khan Israel le Egypt a hun thatak a man hnuwa Washington DC a akir le don ti asoi tum chu Trump Declaration for Enduring Peace and Prosperity in Egypt Asia chungchang le Gaza in ka hai thuthlung siam hnuwa Israel atlo chungchang asoi na ani athil ton chu midang anglo tak asoin chu ni chuan natam tak thokma se kongdang om chuang don lo ati a Trump chuan tuna chuan hebiala innam hnoiram zongzong te in pum khata na thozo ahun to thu asoibok Gaza chu thuboi pakhat chau ani lain thil tumlian jok chu Middle East rem na nge tak nei chu alani thu asoi US President Donald Trump le Egypt President Abdel Fattah el-Sisi te kai shwaina hnuaya Sharm el-Sheikh summit a hian ram somni chuang shwai tu te antela US mediated Gaza a inka haile
remna thuthung siam masak ber chu officially nan thlopa October ni riat khan Hamas le Israel inkara inremna siam ani a he summit hi thilpui mo tak ani Israel mitang somni te chwa veka Israel kuta changa Palestinian tang sang kha zakwa chuang ne na in thleng ani he summit hian inka hai ani zel theinan international support nei pui atuma Gaza malam hunata na ro rel na tur regional security le mishing puina man mo takama mo na tipo ahwam tel ani Khawzawl pum hwa pa mi pui shisel na lama thil thleng ro pui tak athenga World Health Organization WHO chuan Maldives a hepatitis B nu atanga naw te kai ti bo ani thu anem ngeta chuti ralin HIV le syphilis kai ti bo theina tura kumsang ni som pakwa a validation chu avong reng bok helotlin namang hian Maldives chu Khawzawl puma triple elimination status mu masaber anita ani WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus chuan Maldives chuan politics thatak shisel na lam angai poimo zel na chuan heng na hlo om tak tak te hi nu atanga naw te hne na kai the ani thu alan tira he thil thleng ro pui tak hian mun tina thil tum in ang nei tura thokram te tan be seina le fuina ape ani ati WHO chuan nu atanga fa thlenga shika hi Khawzawl puma mi makta duai tam tak ngong theidam chunga shi kai chan lian tak ani thu asoi WHO Southeast Asia region chunga hian kumsang ni somni pali chung khan mechenau pai mi singni sang thum chuang zetin syphilis an veiti mu chwa ani a naute sangria chuang chu congenital syphilis nein an piang bok heiba ka hian HIV ve naw pai singni sanga vel chuan an naw piang turten an kai theilo na turin enkol na an mamu a hepatitis B awangin hebialami maktadwai somli panhi chuangin an twar chhunzom zel bok WHO in a soi angin Maldives sian kum tam tak chung chu nu le naw pang shisel na turin in kai shwana kim chang tak asiama mechenau pai za somkwa panga chuangin naw nei ma in enkol na andonga HIV hepatitis B le syphilis test chu thataka kalpui ani Madagascar Gen Z kai shwai nor hwai hot ani awangin politics boina achwaka allied military unit capsetin nor hwai hot te azom hnuwa President Anggu Rajulina chu Atlanthia soi ani service chalo le eirukna ati chakhel na hi Nepal le Morocco a chalai movement ang khan azui ani Africa khochak lam tuipui ka mathyar khar nam pakhat Madagascar chu Gen Z nor hwai hot machon hunung ber ani a Khawzawl puma sarkar enge mozati chiat na a mo phurtu ani Madagascar President Anggu Rajoelina chu Atlanthia soi ani awangin nimin kha nor hwai hot hi a hlotling hle chumi hnu rewak lawa sipai te chuan mi puite hum hem turin an ti an soya an mani ti boinan an lo ti an soibok tuna anram din mun hi alachiang lo hle a boina hi September ni somni panga atanga inchan ani a atira chuan tuile electric indailona na satak wang ani mase he movement hi alian chak hle a eirukna rorel na thalo le wantlang rongbol na a hlo chamna chungchanga lung oilo na zawjok ahwam telta ani he kongzo hi Nepal Morocco le Bangladesh Gen Z 10 an kai shwai movement chunzom zelani Hamas le Israel te in ka hai an nga hlel tak nuwa remna awom theibe sein Gaza mi puite chuan tuna chuan ram chung boina na satak an machon angai ta ani media lian te chuan Gaza a tharum thona thleng nunung berami somni pasari an thitoni in antar langa tunchuma hian Hamas le Gaza nam pakhat dokmush inkara boina chhuak ani he boina chhuak me ki Israel in be pui thak na lian tham ati top nuwa tharum thona na saber zingami ani ti achianga thil omdan hi Gaza mi pakhatin asoi dan hian asoi fia theya BBC in atarlan dan chuan tunchuma hian mi puite chu Israel beina atanga tlanchhia annilo an mani mi te hne na changin an tlanchhia ani ati report atarlan ani dan chuan karmasa khan Israel le Hamas te inka hai ti top ani hnu loka Palestinian Islamist group Hamas le Dokmush clan inkara boina achhuak ne in atar langa BBC tarlan danin mai tuam na wa Hamas silai keng te hian Jordanian hospital bula silai keng clan member tenen silain anin kapa Dokmush fighter som pakwa le Hamas sipai pariat an thi ti atar langbok silai ri na satak nuaya chung kotlan chiat na muna mi puite chuan an hlau thong he ti an soi Palestinian firfek pol te hian Dokmush chungkwa hi Israel ne na inzom na nei an ni thu an soya mase Gaza nam chuan
Tel Aviv nena thoho na an nei chu an hniala mase member chen khat chuan bochhiat na an ti an pom thu AFP chuan atar lang Hamasian chung ko member zongjong te chu thliarshan na nei lova beitua apu bok Sherry Singh chu India ram atanga Mrs Universe title lo chhuak thei masaber ani Philippines khopui Manila a Mrs Universe voisom li pariat na inti siak na a hian ramshang shang za somni atanga info chhuak zinga Sherry Singh hi achungnung bera Indian zinga Mrs Universe title ho chhuak thei masaber ni in India ta na mel lungpui mo tak ani Sherry Singh hi pasal pomlai nei ni in fapakhat anei to a heti chunga khove ramshang shang atanga mechenal berber te ma a achungnun zia phawlangin mechero puina na sataken aron phau chhuaka alotlin na hi India tan mai ni lovin khovel puma mechha te thil ti theizia aron phau chhuak bokani khati zong kha Chanchinthar kan puan theite ani e